pozivam ih na dijalog. Moja vrata su od sutra otvorena za svakog od njih, da razgovaramo, da rešavamo probleme u institucijama sistema, jer mi njih ne mrzimo. Čak ni njih koji će u anale beščašća ući. Danas smo došli ovdje da damo podršku našem predsjedniku, da ga podržimo u svemu. Znači, najbolji predsjednik koji postoji. Došli smo da podržimo Vučića. Je li to jedini razlog? Najjedini razlog. A zašto ste danas ovdje? Pa da podržimo predsjednika Vučića u borbi za našu Srbiju. Podržimo predsjednika i Srbiju, naravno. A da li mislite da je vrlo značajno što se sad dešava ovakav skup u Srbiji? Pa mislim da je ne, važno da... Ovo je samo šetnja, da se pokaže koliki narod je uz našeg predsjednika. Dobro večer, dragi prijatelji Srbije. Srbija i srpski narod danas tuguje za stradanjem. Kada spočitavate čitavom jednom drugom delu građana koji se okupljaju na ovim spontanim protestima protiv nasilja, kada im govorite da oni nisu deo ove Srbije, dakle, govorimo na neki način o ozvaničenju podela na prvu i na drugu Srbiju, na ovu ili onu Srbiju, na nas i na njih.